talo whātu telefola Radio Samoa i nei fo i aso lua o talo le tai au. O se tausanga fia mo vaenga umo Niu Sila se ia vanga nai Northland. O le ua whailo mai tamitai pāle mia Jacinda Ardern o le a Moli lanu Moli Aukilani mai si uma vaenga o Niu Sila o lo Moli lanu mumu le taimi nei. Mai le toi tasil minute le sfulu lua le po le aso tofi, tolu se fulu o Tesema vanga nai Northland e tū maupea i le lanu mumu. O le nofo pea o Northland ua mafua lea ona o le maua lalo le whainumera o na tangata ua mai a whaia tui. Ai mo Aukilani mai isi vaenga o Niu Sila ua mautinoa o le asuia i le tausanga fou i le lanu Moli. O le au whainga o tangata ua umatui wha apea cases wha amaonia ua sau i lalo ai mai se lava i tutono Aukilani. Ua fesoa soani lea i le kāpeneta malana wha ai ungana nafi. O se tala fia mo le toʻatele o tangata ai mai se pisinisi, peita e te tauna manatua o lo wha amoe uma lea i le vaccine pass, ato ai ma le wha atu mawina pea o le wha au ngā o le ufi fofonga. O le moli lanu moli o lo na winga, o le a ave e sea i le toa se lau o lo wha atapu la ai nei le whai numero o tangata e mawhai ona wha atasitasi i whale o ainga, wha apea sauninga. O le tele foi o au nanga mawhale o le a mawhai ona Tatala, se ia vanga nai no fuanga whai tele e iei whale tusi mawhale a au po pools e te tau pea ona usita ia le tasi mita e vai Malaysi. Ma awana ingalo e mawhai lea pe a iai le vaccine pass. Ai mo wha atasinga e le aini vaccine passes e na o le 5 tangata e mawhai ona wha atasitasi. O le asas fulu fito o le masina fou e to ilo i le kāpeneta le traffic light system mo le atu nuu atoa. O le aso atai au le ato e sa o loto ai le whewa i atu i whafo ma to e fo e mai o tangata Aukilani. O tuaoi nei o Aukilani na whaatapu la ai le so ona whewa i talu mai o na saule delta. Ma o tu la fono mo tangata Aukilani e ta tau na wha ai loa le vaccine pass pe a whaia whaatu e leo. Ai mo tangata e le aini tui e ta tau na wha ai loa wha amauninga e negative siakil COVID whaia i to tono le fitus fululua i tu la. Ma o nei tu la fono ele o la veai whanau i lalo le sfulu lua tau sanga lea ele o anga va aile tui. Ua sawai fo i male fautuanga mo tata Aukilani, o leo le ao fo fua mai rapid antigen testing i whale talavai mai le aso atai au mo i lato e mana na o e whaia siaki, ai ele i whai malanga. Ele o whale talavai uma, na o le whase lau valus fultolu whale talavai so o se vaenga o Niu Sila, o le ama whaiona whaiai siaki nei, lea e vave fo i mai le whaai unga. Pe tu sa males fulu 5 minute e whaatali ai. I le tala noi lai rapid antigen testing, mai lele i polo fesa so ia Michael Baker, o ia whaatalo sanga ina whanau Aukilani e tatau o nanga i e whaia siaki nei, ai ele i o ese atu ina ia mautinoa o lo o saunga le mu. Ua le mautinoa nei fuafuaga na ta'u ai le taunuu mai o pasese mai fafo le tau wo i nofuaga whaanofo esea. Whaapea le whaanofo esea i whale o ainga. O le whaasirisilanga na sauana nafi ua fofonga mai e Jacinda Ardern e mo o mia le toe fono le kāpeneta i le amatanga o le tausanga fou. E ilo ai le whaai unga mautu. Ma ua mafua lea ono le tūlanga le mautonu o iei le Omicron. O le asos fulufito Januari lea ua whaatali uma iei le toʻatele o tanta kiwi o loo i au se tālia. Whaapele to atele fia whaimalanga mai lātou te amata mea i leo mai whaasasa o i ainga. E whaanofo e se ai mo le fitu aso, peitai, o le sawa leo whaasilisilanga na nafi, ua whesilingi ai nei. O se tala whaanoa mo le to atele o tangata ua whaatalitali mo lea sa o le tonga, ma ua lewa fo i ona tali ngai toi fia fo i mai, ai ona o le tau whaasoa o awanoa i no fuanga whaanofo e sea. Ai mai le pāle mia, o le ailoa le isi ngai o inga Niu Sila i whaamtalanga ma fautuanga le masina fou. Le e au famous o e suenga o lo o whaia pia nei i le ono ma whai ono pui pui e le tui tangata mai le virusi fou o le Omicron. Whai tau wafe tangata o lo o whaatali pia lanto vaccine passes. I le anga iai o Niu Sila i le traffic light system, o le ana toe vave ona au mai le whaatangana whaapitoa mai le matanga luenga le soifua malo loina. Mō tangata e le i mawhai ona vave maua mai a lanto vaccine passes ona o nisi o mafuanga. Peitai, o le poana nei e umai lea o ngā o tusi na tuuina mai e wha o ngā i lato nei, a o lea lava le i maua mai a lato vaccine passes. O nisi tu sama report le News Hub na whaimalanga mai atunu i whafo. O lo o whaatali pea e wha au popo wha amaumaunga o lato tui na whaia i atunu o mau i le lesi tala Niu Sila. Ai mai le soifua malo loina, tu sama le 20 wafe pepa tui na whaia i atunu i whafo, ma e na o le tolo kuata o lea whai numera, le ua mai a wha au popo i le lesi tala. Wha ilo mai ei wa wha au popo le au whai ngā luenga mtanga luenga lato te wha ngā yo ia nei lesi tala. Ma a whai ai umale o ngā o wha tangana wha apitoa wha vai taimi na tuuina mai, o le ato e tuuina mai isi tusi fou. Tala muli muli, lua se lau afe ta alale ponesi o le afa asoa, ma o le mea alofa fo i leo Kerisimasi mo ave pasi Waikato.
A whetala mo le ave pasi le o whailo mai le Waikato Regional Council o le atu inatu i le ave pasi to tasi e amana i ai. Ngā luenga a o iei Waikato i tapu o le COVID. O ave pasi o se tasi leo ngā luenga o lo tau sa ili nisi tangata whai ngā luenga. Ma o lea fo i langona e Waikato. Ai mō tatongi o lea fo i o lo o whaaua o peo na ngā lulue le council ma le go bus ia le i lalo i fo ma le living wage tatongi mo isi tangata whai ngā luenga o tā ua. O public transport workers mai le tausanga fōu. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.